افدم و حموده من و خوش بن تماشاوانین هیجاج برنامه روژاوا ریوبری خواستر ام به پیش بریونه تماشاوانین ما مجاره خلق ما و جاره جی لسر سکتورا پرورده آماده‌کاری دسته پرورده و فیرکرنه یا ریوبری خواستر آهرما باکور روشلاتی سوریه جبو سال خواندن یا 2025 2026 چاوایه هروها ریوبری خواستر آنگو دسته پرورده منهاج خوایا نو درخستیه ناواروکا و منهاج چاوایه لکیلکا و جی دیالوگین دنافبرا ریوبری خواستر و حکومت شامه حیانها گهشتیه چه آسته تایبه دوسیا پرورده ده از مجارا خوایا ایرو به جگر دسته پرورده و فیرکرین یا ریوبری خواستر آهرما باکور و روشلاتی سوریه به بریز آزاد برازی را نقاش بکم بریز آزاد ام خیر هاتناتت کن سرچواب خیراتن صاحبی گلک سپاس بله بریز از جو پرسا خوایا یک دست پی بکم آماده‌کاری دسته پرورده و فیرکرین یا سال خواندن 2025 2026 حیانها چاوایه دست پی که از سپاس قناه روژاوا دکم سروی درفته و ام براستی الهمو خواندکاران المالبات خواندکاران لجواکی ملباکو رجلاتی سوریه ام پیروز دکن به دست پی که سالانو سال خواندن یا 2025 2026 براستی دالی آمده باشی دا یعنی نورمال وقت ام بیجن هر سال ددمی هاوینی دا وقت به پروردن ما مسترتی چی کرن کسی هانی ریوبر چه داستی بردف کابن چه داستی ارشیون چه داستی وقت ام بیجن حاضر کرنک ج سال نورا لیوگرک ج سالم بریره چه که ماسی هبون امکانه بند و پرورده دا که ماسی خدا گرن جبر و تمامی همو استاف ما ام بیجن کادر ما چه دالی ما مستبد وقت ما گوش دالی ریوبری بن وقت حاضر بونک جواره چیه دبه دالی پرورده دا ایدنجی امتین روشا دبستانه ما یعنی ام براستی امتین دبستانه چه که ماسی دبستانه ما هنه چه دالی ام بیجن قرطاسی بن چه دالی حاضری و پنجره بن دری بن چه پیدیوی دبستانه گرک بن و چاقید و دبیده ام مهما جی جوین جهمو دسته پرورده را چیت کن لکانتونان و سرده جی جوین ساله جی هبون جی براستی هاتن دار قستن لکانتونان جی لگور حاضر بونه ما لگور راپوری کج مرات کرن و لگور و وقت به پیدوین هر کانتونه کی هر دسته کی به چی گرگ ام جی وقت دسته پرورده بوان آلیکارن که ام برگی کی آماده باشی که ام بیجن با اصل کی و لگور در فتیه هی که ام کانه بند دبستانی خواه آماده بکن سرده جی ام زانن دست بی که ساله جی گا و سال دست بید که وکی سال بریارک در کت هفته ماهینه ها برگی کی وک اداری وک جبو تومار کرنه مثلا ام بیجن شاگرتان بطایبت رفیه که دوراجی ده 14 ماهینه ها برنگی کی اکتیو ام بیجن سال دبستانی دست بکر خواندکار ایجار کانن بجدار ببن ما مستجی هنه ام بیجن جبو دست بکرنه خواندنی جی تشدین جی لگور وی جی ایجار امتین جبو ماموستان یعنی امزان تشکل جمعی سالانه تشکل بین شعب نموها یعنی جبر تومار کرنه زاروکان رفیه که اجمار مثلا اجمار زاروکان سالی ام بیجن ای بری ای بوری ام بیجن 100,000 شاگرد هبن وکا مثال یعنی نمونه بو 150,000 مثلا یا 150 مثلا هزار ام بیجن یا 6,000 یا 10,000 زیده بونی هی ایجار زواز زیده بونا ام لگور و پیوانه ام خویا دکن یا دیار که مثلا چد ما مستگرگن جبو ایکیم خاص به مگرگن ده مو رفاده وای یعنی اف بشکل نورمال سالانه افکارا چه دبن جبو دست بکرنه سالا خواندنه تایبه جی سالا خواندنه 25 و 26 براستی سالک الجمع گرینگه یعنی امزانن گله گوهارتن اف سال پیشیه پشتی گوهارتن رو خواندن رژیم سوری بره
بله مامسته آزاد ادخوازم تجمع را بحثا منهاج ریوبریا خواستر بکی یا دسته پرورده نواروکا و منهاج چاوایه ام زانن وک متریال ما منهاج ما قوا دست بکر 2015 دست بکر طبعا هر چند سال براستی دوم نرخاندنا کج منهاج راه بو يعني اف نرخاندنا حیا سال تخمین مدد 21 دا ما وک ورکشوپ اگه چی کر يعني ورشاکی چی کر بتایبت جبو سکنه کل سر منهاج ما وک منهاج ریوبری خسر همو کمیته حاضر بون کمیته بسپور بون ده هر ماداکی ام بیجن کمیته که بسپور ده همو کانتون ما دوی درمیز همو کانتون باکرجات سوریه بجدار بون چه ام بیجن بیرکاری بو چه زانستی بو چه فلسفه بو چه انگلیزی بو چه جبو نرخاندنه کی طبعا ای سرپرشتی وی دکرن کسنا وقت به بناو دنگ بون کسنا پسپور بون دکتور بون دواره منهاج دا جبو امکانه بر راپور که ام بگن وقت نرخاندنه کی چه ارینی بی و چه نینی بی یعنی قبل نرخاندن چه ارینی و چه نینی جبو متریالی ما جبو منهاج ما که امزان من که دم پیش دا ام چاوا بکن اف متریالا اف منهاجا لگور تفکر زانستی دی جهانی لگور تفکری ته ام پیش کتنه گل کی مزن چید بیانی براستی منهاجی اوجی گوهارتن پیگرک و پیش خستنک پیگرک جبر و یعنی ما وک پروژاکی پلان گدانی پلان کی سر 3 ساله ان اف منهاج و 3 سال انا اف مساله پلان ما دگوهارتن منهاجی دبو دست پیکی رفع کی بو چارا بو هفتا بو ده بو دورا بو رفع دیا ای سال ام گیش قناغ سیان قناغ سیان ده چیکرنه منهاجك نو ام بيجن رفع سيان ششان نهان بكالوريا دني اف يعني صالبه ومنهاج تبعي منهاجك نو طبعا اف منهاج نوجي قواهاتا دانين براسي باستكي بلند يعني ام تشاود وخازم مثلا اف شاغرتا هناك ام چه بيجن يعني دالي هشمندي دالي راماني دا هناك ام بيجن ميكانيزم هنا جلكي نربو بري ام زانن برنجكي وقت بي كلاسيكي يعني حفظي بيتر تلقيني بيتر شاگرد ما مستدهات بس ما مستدهات درس خود دا و شاگرد گداریت کر و داوی حفظ کر و بس ترول شاگرد تتنبو اصلا پیش خواستن يعني مساله مجولبور مساله فكر مساله وان كيم بو يعني ف ماتريال ما انا منهاج ما انا برنجك الدنيا كو ام بيتر ام بيجن خالي هري نافند ام بيجن د پرورده دا شاگرده خوندکار گرگه ام بيجن يعني وقت به اصلا بلنتر جالي راماني جالي تفكيري بقري مثلا ام بيجي حالك استقرائي بحالك استنتاجي بحالك استدلال به حالك ابداع تذهبه ام كان من يعني خواندكارك شاگرته که گرگه آفرینر به يعني آفرینر به دراماني خدا گاوا مجولد به گرگه برنگی که آفرینر نه وک برای برنگی هانه کلاسیکی کو ما مستبده و شاگرد بس لیگو داری بکه اف بیتر ما يعني تایبت من دیا کو گرانیا گدای يعني گرانیا گدای کو ام منهاجی خل سر وی استی آوا بکن اف جی براستی دالی يعني اف جی نج والا بنیاتی اش قال لك اكاديميات ماجي هنا جبو ليكوليني كسنا بسبور هنا قال لك ليكولين تشيكرن وسرفي بنجهيجي ما كسنا هانين ايه كانبن اف منهاجا بفي استي داخنجي او جي كسنا اس بلند بون دكتور بون كسنا بسبور بون دواري منهاجا دا دواري پرورده دا ما كانوا بو ام وقت به ام منهاجي خو بگين استكي لگور کوتي خواستن دروشا جهانی دا پیشکتنی هانی کل جهان توایی چیده بید. بله بریز گلو مامستین کو ایسال خواندن بدن شاگردان یا منهاجانو در واسی پروردن بون ایسال نه.
بێگومان یعنی ئەم ئی ساڵ بڕاستی وەک یعنی ئی ساڵ بڕاستی ئەv وەک مەگو ئەم قوناغی دیا بە قوناغی دیا ئامادەیە ئانا و قوناغی سیاسیی di çapkirinê de qunağiyekê û di diya mamostê wê bêguman ketine perwerda yani ji ber yani gava em pirtûkekê hebe di dest xwendekar dibê û mamoste jî nizane ev pirtûka bidê bi rastî pirsgirêkê gelkî mezin e yani ji ber wê kewno me wek sistem jî hate guhartin şêwaz hate guhartin ji ber wê mamoste jî gerekê gor vê şêwazê nebin yani li gor vê astê nebin gereke xwedî ast ne bilind bin hazirî bêguman jêr têkirin dîwarî da û mamoste derbasî perwerdê bûn jî li kantonan wek me got jî ev jî normal e yani ku minhaj tê guhartin normal e mamoste jî gereke dakem perwerda û li gor vê minhacê navarokê wê mekanîzmê wek em bêjin zanibin ku kanibin vê minhacê bigînin xwendekara û bi çi hawiyê wek dibê aktîvbûnekî çêbê em bêjin naberê xwendekar û mamoste ku kanibin wek dibê em kanibin mîjikî vekirî bîtir li cem xwendekara çêbikin bi kesayetîkê xurt çêbikin kanibin rojek ji roja xwedî pêşerojê vê civakê bin بله مامۆستا گەل و هەژمارە شاگردان و مامۆستەیان لە هەرێما باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریێ çi qasayê em salane yani em zanin destpêkê salê birastî destpêkê salê serjmêrê hanê em bêjin ê sala nû di dest me de tune destpêkê salê de yani bîtir ji ber mehê dehan em bêjin talî mehê dehan em bêjin wek istiqrarak çê dibe yani wê çaxê ijmarê me xuya dike ka ijmarê mamosta ijmarê şagirdan ka rewş biçirengî ye em dûm di piştî mehekê me hûnîvekê em vê serjmêrê dixwazin lê tiştê di dest me de ê berê yani ê salê çûyî ijmarê xwendekarê me derdorê 713,000 xwendekar hebûn ijmarê mamosteyê me zêdeyî 35,000 mamoste hebûn ijmarê dibistanê me 3,685 dibistan hebûn yani danî ev tiştî hanê yani demê berê li gor serjmêrê hanê dawî ku ji me radibûn ê salî bûrî lê salê nû hîn demek jêr dibe ku em kanibin zanibin pêgiştî ka serjmar çawan برێز ئازاد تیکیلین rêveberiya xweser hikûmeta Şamê heya niha gihîştiye çi astê di taybet di dûsyayên perwerdeyê de ji ber dûsya perwerdê mijara gelek hesas e di van demê me yên niha da em zan di heştê mehê duwazda rejîma Sûriyê rejîma behs hata rûxandin Sûrî derbasa qunaxeke nibû û hêzeke em bêjin gişte Şamê bû desthilatê Şamê rastî perwerde bi giştî di wê demê de yani em bêjin hata rawestandin bi rengek ji rengan gelek ji xwendekarê mesela Bakur Hilatê Sûriye bîtir ji xwendinê qut bûn wek dibe fişareke em bêjin di alî aborî da di alî dirûnî da di alî civakî da li ser xwendekaran li ser malbata çêbûn me dixwast wek desteya perwerdê ku em kanibin ev vara sivik bikin li ser milletê xwe li vê derê em zanin ijmarekî baş hene ji xwendekar teman xwendekar zarok ev xwendekarina çi minhaj bê dawî zarokê me ne yani darî em berpirsiyarin ji ber wan yani ji ber wê wek desteya perwerdê balkişand ser pirsgirêkê ezmûnan ev pirsgirêkê ezmûnan yani ku em çi hawî kanibin alîkar bin bi civakê xwe re û em kanibin ev fişara em bêjin li ser wan kêm bikin û rewşeke baş ji xwendekara re amade bikin wek em zanin salên berê xwendekarên herêmê Bakur Hilatê Sûriye diçûn bajar nedin
يعني الكوباني وان دچونه مثلا سرینه ام بیجن عراق وان دچونه سابقه هناك دچونه دیری هناك دچونه دارا افجی براسی پرزگری گل کی مزم بو يعني پرزگری که گل کی مزم بو چدواری آبوری دا جواکی دا درونی دا اولهی دا يعني افجی براسی مشكله كان چاراك جير دبو يعني چاراك جير دات خواستن ف اف پرزگریکا ما دو خاص وقت دسته پرورده ام جيره چاراك ببینن متى كلي بيونيسف راكر بس بيكي وما قال لك براسي هولدان وتيكلي دورتي ما ويونيسف دا تشيبو والسر بنجاهي افتي كليبا يونيسف جي ام بيجن تيكلي بوزارة راكر وزارة پرورده الشامي وقت بيجري دانك تشيبو دناوري دسته پرورده ووزارة شامي جبو مسألة أزمونا ونبس زيدي أزمونا جي يعني قال لك خالنا هبون پرورده دا گره براسي جبر روشا پرورده ودوسية پرورده دوسية که برفره يعني برفره وغريك يعني معقدة زن اماك دسته پرورده باكورجات سوريا سيزدي دوازدي مه نيساني بوري ام چون شام به سرپرشتیا یونیسف ما جیوین دار خستن 13 ماه 14 ماه لشامه یونیسف جیب مرا بجدار بو بر پرسیار یونیسف چه نویزگاه هوانی قامش لو چه نویزگاه هوانی شام هفدیتین جیب وزیر جی چه بو وزیر پرورده چه بو دمیدا جی و شانده وان ام بیجن ام بهذا رونشتن ام جيهان وك انجام بلغايك اول جايا بيتر ساسي خال ساكنين يك جي ازمونن خالد دوا ام بيجن اعتراف او اعتماد شهادات ما مناجي ما شهادات ما ابا كورجات سوريا خالد سياجي ماغو مساله هناك دوسينا هنا دالي پرورده ده ام قاربن چاره سر بکن ددمي پیش ده اف دم جيره دبن وك منهاج ام بيج وك پرزگريكي منهاج يعني كا ام جواب بكن يعني لسرفي بنجاهي ما لهفكر لي ام خابن فينا واني سياسي اراده واني سياسي لسرفي اري نكر جبر او دخواست دوسه پرورده بك دوسه بازار يعني جو بازارك سياسي يعني امجي نريني ما داود فلسفه ما داود فكري ما دا كو پرورده ناكوي بازاران يعني اجبر برجواندي ام بيجن مانده هم مانده زارو كان مستقبلي وارن هم برجواندي جواكي يعني و برزگريك جواكيه بيترنا برزگريك سياسي اساس جواكي يعني اجبر يعني ام بينجو سيرو بلكي امان ام لهيفي اري كرني وامبون ل روجي بري عيدي ديسا اف دوسايا جبو ازمون ان تايبت جبر ازمون وقت بي اورتبو يعني جرجه چارك برزيريك ازمون واردين يعني جبو ازمون ان ام كاتن ديالوجي افتراضي بو سرزوم بو جوينه ديا ما الهفكر شاندايك وان اي تقني وبيجن سروك دارة الامتحانات شاندايك الجوان هاتن حسكي وشاغي ام رونشتر مجوين شيكر وملهفكر وراست راست ام هاتن جبو پرورده سر او بيجن برنامه يعني جبو تومار كرنه خوندكارن جبو ازمونه و پرورده خاطر شيكرن چند ساعت هذا يعني حياة دستي سبه افرده وسبه راستراج دست بكرن هركز شو هرمي خو جبو تومار كرني زاروكان وخندكارن يعني اف مساله براستي يعني وقت به زغتك مزن سر بعد شكل يعني دكيمي حفتايك ده وامكانه من جا ازمونك راح حاضر بكن چه ام بيجن دبستاني كلي ازمون تي رابن وقت به قالك تشنا لوجستيك جي جرك بون ام بيجن مساله تومار كرني واجماركي قالك نه عندك بو اجماركي مزن بو يعني ام كان بيجن بكي ماي نابري
نهان شهاده نهان منهاج شامه و بکلیوریان هیچ که 65,000 حتی 7,000 خواندکار بون هجمار که گل که مزنه یعنی فجبر و افکار براستی ام ما قاوه کی هات آویدن دوی بلگی مده قاوه کی هات آویدن انا وقت به تکری چه دبن یونیسف دناوری مده ام بیجن کار دکی یعنی وكم زانجي او الهفكرني داهي آداري الهفكرني داهي آداري شيء دخالوي داويدا وكوميتانا بسبور ورنا بيج آواكرن يكش كوميتاي هاني بسبور وكوميتاي پروردي بي انا ددم پیش دا لپیشه اف دوسایا که پیشه پرورده یکش دوسایا هانه ایل پیش و بیج شاده مجی آمده کمیته ما آمده نه که ام قانبن گفتگو به وزارت تربیه را بکن جبو ام بیجن تشنهانه پرورده دا گریدایی چه اعتراف به شهادات ما چه پرزگری که منهاجان که ویب چه هاوی به و ام خویزان یعنی ما هي سسیا بلکی وزیر تربیه ویدا بیدا بشهادات امبيجن ادلبه ومجالس المحليه در العفرينه وساليكاني وجريسبي واعتراف كرن يعني منهاج ريفابريا خسر وچارنوس جوابه انا منهاج وقت ما جو انا مساله شهاداتان يعني قابا وري اري كرن اف قابا كي باشه يعني بريارك وان هي ما هي شهاده بريارك وان هي كو منهاج سال 25 26 وقادمين يعني انا لسوريا 4 منهاج هنا الجمع منهاج الشامي هي ومنهاجك الادلبي هي ومنهاج مجالس محلي ومنهاج اداره ذاتيه هي 4 منهاج هنا ددم يعني تشيكرني منهاجك حاضر كرني منهاجك انما مساله قولا يعني دمك دريج جرد به سردجي قال لك تشنا هنا جي آلي نوي دستوري جي هنا يعني آلي نوي دستوري خويا نكي نكاني منهاج كي كابتشرنجي تي منهاج او كي جبر منهاج استراتيجيات اف استراتيجيات غير نصنامي دولت تي خويا بكي مساله پر زمان مثلا پرچاند غير تي خويا بكي اف جي وگيش ام بيج باندور خول سر منهاج هبه يعني فكرت منهاج ده هبه جبر دستور بيرنجي يعني فافكاري ومنهاج دمك دريج يرد به جبر و افر يارا بكي ماي انا ده 1025 ده 1026 منهاج وقت خادمين خواندن ده حيا ايجار سالين تي وتخميني مدى جي بلكي زياده سالك بي يعني بلكي سالك ددو سيجي بلكي باجو جبر وقت ما جو منهاج مثلا كبر جرينجا اف دويره و کار بگومان چه بجبو ایجار منهاج ایجار رنگی اف منهاج و چابه و یک منهاج به لیوی 4 منهاج بمینن ایدن کو یک منهاج به و مواد و گش یک ماده من هر داره لی مثلا امبیجن ماده نهبن مثلا امبیجن تشنه من هفش بن و تشنه هنا تایبت بن اجبر قاوا كما سيستما كنا نافندي كو هات سر هات اري كرن و وقت به كانتون چه بون يا هر هرمك ايجار کا ايجار واري مساله صلاحياتان يعني ملف پرورده ملف كبراستي يعني شاغي پرن چد آلي ريفبري دا چد آلي دراوي دا چد آلي منهاج بخوا يعني قالك تشنه هنا قرق دسبيكي زلال بن جبو امکان بن کارکی باش واری پرورده رئیس آزاد و چاوا برسوا پرسین گلدکی یعنی گله هرمه ده پرسه جبو اعتراف شهاداتان باورنامه یعنی ریوبریا خسر یعنی تشگل را دبید چه یعنی زلال بونک يعني نا منطقة ام بيجن ام شهادات ریوبری خسر جده 1014 یا 15 حیان ها ام پاشگاه بکن
نه منطقه يعني شو مثلا بريارك دفسين دالي مثلا ادلب يا مجاز محليه يا شام ايجار اذ منهاجي بعثه يعني حكوماتي نبي منهاجه حيانا منهاجه بعثه فوقت به منطقه قابا ام خودی لزاروک خواه در کبن خواندکاری خواه در کبن چج آلی ما چج آلی شامه چج آلی کجا آلی بی یعنی و ابجن دستلات هانی کوکول شامه بی یا دستلات سوری بی ام نکان وقتی و یعنی پاشگوه بکن و ام بیجن والله ایشی ما پیتنه و اف نکاری ما نه کاری ما یعنی اف کاری ما سوریا کتا روشک آورته بسالان کریزک لسوریا چی بو ام بخوازن نخوازن پارچه‌بونک چی بو هر هریمک برنگه که دهات عریفه برکرن تایبەتمەندی هر هریمک چی بو گلک تشنه چی بون اف تشتی وا چارەسەریاک جێر دەبێ چارەسەری وێژی بێگومە گەرەگە ئەرێکردنەک لەسەر ئەف شەهاداتنە چی بن ji ber bê wê neçare yani ez nikam 6-7 xwendekar yan şehade ez bêjim wallahî ma îro ev xwendekarê me di zanîngeh de dixwînin yani ev xwendekarê me zanîngeh de dixwînin gava em bêjin şehadê rêveberî xwe ser li dewletekê ecnebî li Almanya tê qebûl kirin kalin li cemaata bize wê çima Sûrî nêqebûl kirin yani ev ne منطقه yani îro gava ez bi zihniyetê dewletê bifikirim ez xwedî her kesî me yani lê gava ez bi zihniyeteke teng bifikirim ez ev bîrengî bifikirim bêjim îşî bipîtine ev jî ji Sûriyeyê tê re tiştekî nerast e û ne yani gerek Sûriya ji hemû Sûriya re bê û her em bêjin welatiyek Sûrî gerek e mafê xwe bistînê çi alî xwandinê و چه جالی ندن دجیانه. ابراز يعني مجرى ما يدني يعني تنسيق دسته پرورده وزارت شامه تنسيق ويا وزارت بهفره هي آنه. وقت تنسيق برنگه کی راست راست دناور ما وزارت تنایلی. لیوک مگو ده آداره وقت پیمانک چی بو لحف کردنک چی بو لسر بنگه هیوی yani سر بنگه هیوی کارک چید به ایرو گاوه که هات آویتن ما گاوک آویت دمهان ام بیجن ما هونی وقت دمه ام مجول بون به مسئله ازمونان و ام منهاجه جوک ما گو منهاجه شام بو و براستی گلک وستا بونجی چی بو وقت به جبو ام کانبن وقت به اتمسفیره که باش خوندکار را آباب کن افجی گاوه یکی بو یعنی ام کامن گاوه که ارینی بو رازیبون جواکی جیه بو ایرو وقت ام بیجن ایجار لوزارت تسکنه اف گاوه هاتا آویتن جالیمه ایجار گاوه دوا گرگ براستی اری کرنه شهاداته هبن فکار چه دبه هگر دوربونک نرینا ده هبه وقت به دمی آن دا برنگی که مفاوضات هانی رسمی چی نبوی یعنی مفاوضات رسمی تا اصلی چی نبویه لی هفدیت نه که امکان بن وقت به نری نزدیک هفکن yani نری نزدیک هفکن و وقت ما گو دسای پرورده دوسای پیشه یکیش دوسای هانی هری پیش که امکان بن گفتگو بکن و سرداجی شانده ما وقت پرورده شانده که آمده ایرو ام لهوی وزارتنا و که اوجی آمده بن جبو ام هفدیتنا چیکن چل باکور جلات سوریا چل شام به جبو امکان بن و روش پرورده سرراست بکن و چارک جیر ببین. بله برز زحمتی کو بیت راستی دسته پرورده و فکرنه چنه؟ زحمتي روشا قشتي براسي زحمتي قال كي مثلا لا يعني روشا ما قشتي يعني ام بروشا سوري تواي قري داينه ام بخوازن نخوازن ام وقو مقو ام بشك سوري ده ام سورينا فبتاي روشا قشتي باندوري خوا المهنه افيك آدن يعني قالك دبستانا معنا روشك شيبو صالي شوي چهار ماه 12 امزان گله ما
جی شهبا کوچبر بون هاتن هەرێمێ ما براستی gelek dibistan hene yani em kan bêjin derdorê sed dibistanê me hene ew miletê yani koçber bûn ji şehba û ji dera hatin li hindir dibistana da ne birastî erê bi cêbûne gelek pirzgirêk ne hene yani tiş ne hene pirzgirêk di hindir perwerdê jê xwe jî yani em zan perwerde dûm di tevgerê de yani دوم آماده بون جیره گرگ یعنی مسئله اف تکلیمه مسئله وزارت و حکومت و روش سیاسی گشتی سادشی گفین ترکا روشن اولهی یعنی گلک روش نه هنه براستی اف آستنگینه لپیش ما لی ام وقت دسته پرورده جی براستی ام سالانه وقت به ام کار دکن چه تشتی درفتی هنه دست مده ام دکن خدمته پرورده و تشتی گشتی جی سیاسی اف دوسه که گشتی سیاسی اگه چاره سریک چی نبه ام نکام وقت دسته پرورده ام تید کار بکن تشتی جمعتی خواستن امکانه بن مثلا جمع امش خبیر نکی جی گلک دبستان جمع هنه رو خواندینه یعنی در دور ام بیجن 161 دبستان جمع تمامی رو خواندی یعنی آوا کرم پی گرگ یعنی که موسیقی دالی دبستان تا گله 149 دبستان جمع نیفچه ام بیجن والله وقت به نیو هاتی ویران کردن اوجی آماده بونک جیر گرگ گرگ دبستان ما هنه چاکسازی پی گرگن ترمیم پی گرگن یعنی خواسته قاده پرورده قاده که گل کی فره یعنی اف قاده گل کی فره یعنی گابا ام قال 713,000 خواندکار دکن ام قال زیده 3,600 دبستان قالوی دکن نه مسئله که قولای یعنی مسئله که حتی حیثانه ام قال 35,000 زیده 35,000 کارمند که ام بگیریم کارمند ما ما مسته طبعا ام بیجن لی کارمند ما دیگه نیست که 50,000 یعنی اف قاده که گل کی فره یعنی گل کی بر فره و پرورده جی هر ماله ده یعنی جبر هر ماله که لزارو که قویه yani dender dibistana da فبراستی آستانگی پرن و نورماله جی اول آستانگی نورماله روشه که بیرنگیه امش خو بیر نکن که ام ولاته کی جی شرقی در کتنه یعنی و هینجی وقت به هینجی دم پیجه ام نزان کاب چرنگی بچاویه چرانوز چاوه زنش اوجی بروشک سیاسی گشتی گریدایی برز آزاد از پرسا خواه داویشتا پرس بکن پلاسازی این دسته پرورده و فیرگرنه ددم پیشتا چیه؟ سالانه وقت ام پلانسازی خود دیار دکن انجمن جیبجی کار وقت دسته پرورده چه سر آست ما وقت با کرجدات سوریه و چه سر آست هریمان براستی سر آست هریمان امزان انجمن جیبجی کار هنه پیداگری داینه بیتر پلانسازی خو ددن انجمنه جبر امزان سیستمک ما ناناوندی هست یعنی سیستم ناناوندی بیتر ام بیجن هم علاقه ام بیجن افقی هست و عمودی هست تدامشونی دالی پرورده ده روشه پرورده ده به مداگری داینه ام وقت دسته پرورده با کرجات لدالی ریبری ده به انجمنی خو لهري مال كانتونا جريداينا ام وك دسته پر طبعا بگشتی ام كان بيجن يك آواکرن دبستانان او پلان سازی اك يعني وك ماگو گابا ماگو اجمالي 161 دبستان جمع رخاندي هاتنا رخاندن گرگ ام طبعا اجمار جواب مستر بون اجمار بیتر بو يعني اجمار مثلا دیگه چه جارنا 205 دبستان دست بکیتی بیریم ازش يعني احيانا گله کار چی بون آواکرین چی بون چه آلی ریوبری خسر چه به آلی کاری ریخستن ام بیجن سیویل بن یان ریخستن ناف دولتی بن به مرا آلی کارم که ام دبستانا آوا بکن پروژه کنه مثلا ام بیجن مسئله چاکساز کردن دبستانا نه چاکساز کردن دبستانا اوجی یعنی کارکی سالانه توی چه دبه بلکه تفکر مسئله آواکرنه کیم بیلی چاکساز کرم گلک یعنی ایدنجی امکان بیشن جنب پروژه که بو وقت دسته پرورده ام بیشن نویزگاه که دیجیتال امکان بیشن یعنی مکتبک رقمی پروژه ما
با آلیکاری زانینگاه ئەریزۆنا لە ئەمریکا وەک مەکتەبانە ڕقمی ئلکترۆنی بێنێت یعنی کار دکێ تابات ئەمتینن ئەمکان بێژن ده هۆڵنە هەنە دبستانەدا بیتر ئانا ئاستا قۆناغا ئاماداییدا ئەم هەر قاعاکی ئەم بێژن 20 تاب و مەکتەبە خۆی ڕقەمی هەیە ئەف مەکتەبە ڕقەمی چ تێدا هەموو پێدیڤیەن خواندنێ پرتوک ئەم بێژن چ مەرجعن چ مەزدەرن چ ئەون ji bo lîkolînê ev têda giş têda hazir e xwendekar kanin di alî elektrîk yanî wek em dê em dixwazin xwandinê derbasa dîjîtal kin derbasa aletî qeniyata derbasa xwandinê kin ji ber wê ev proje jî hebû di asne em bêjin tecrîbî em bêjin me daxist bi rengekî teng lê serkeftî bû gorî nirxwandinê ji ber wê jî hêdî dî em berferet kin yanî tiştê li pêş me ku em karin bîst û şeşad em kan derdorî pêncî û heşt dibistanê me em kanibin ev mektebe reqemiyê derbasî kin wê gelkî baş bê ême yî teban em wek me got di asta amadayî de gava em bêjin mesela mektebe reqemiyê gelek pêdivî wê jî gerek yanî ne bes çîrok mektebe reqemî û tabatin meselê pêdiviyê elektrîkê meselê avê ji dibistana ra meselê merafqêhanê sihî ji dibistana ra bi rastî kar li ser vî warî jî çê dibe çapkirinê pirtûkan bêguman ev plansaziya gerek e wek me got em gîştin qonaxê sisiyan ev qonaxa ku em pirtûkê xwe minhacê xwe bi temamî yani em bidawî bikin ser de jî wek em kan bêjin amadekirinê mamosteyê me yanî gelek tişt ne hene me danîne ku em kanibin perwerde li pêş xin çi di alî lîkolînê de çi di alî minhaca da çi di alî perwerdê de amadekirinê mamosteyê me amadekirinê rêveberê me gelek kar divî asî de çê dibin taybetî jî em bêje taybetmendiyak her herêmek jî heye her kantonek heye li gor taybetmendiyê wê jî em kar dikin yani ana mesela em bêjin pêdiviyên dêrê zorê ne wek pêdiviyên Kobanî taybet mesela li Reqa mesela ne wek Cizîrê yani berferebûnê mesela em bêjin qadawê yani pirbûnê dibistanan li wê derê mesela em kan bêjin pêkhate hene saziyên mesela em bêjin sazîne ziman wek berê sazî zimanî dî heye ana sazîk zimanê Oliftaw Suryanî heye sazî zimanê Ermenî heye yanî li gor felsefe û em bêjin hevpeymana civakî ya Bakurjatê Sûriye em dibên mesela pêkhate û parastinê çanda pêkhateyan ji ber wê em kar dikin û karê destê perwerdê kareke sereke vî warî te Birêz peyama te ji gelê herêma Bakur û Rûjhilatê Sûriyê re çi ye? Em hêvî serkeftinê ji hemû xwendekarê me û em hêvî dikin wek dibe malbatê me li Bakur Rûjhilatê Sûriye li bawerî bin ku mafê zarokê wan ticarê wan da nabe û bira bi sistemê me perwerdê jî sistemê perwerdê bawer bin kes ne hene wek em bêjin karekî baş kaderekî ji mamosta baş di demê pêş de ji bo pêşerojeke baştir ji zaroka ra em kar dikin. Birêz Azad em spasiya te dikin ku tu êrî bûyî mîvanê bernameya me. Serçavan qirat. Temaşevanên me bi vî awayî em dikêjin mijara xwe ya îro heyanî mijarek dîtir li benda me bin bîminin di nava xêr û xweşiyê de dem baş.